Poštovani prijatelji, braći i sestre, dobar dan, dobrodošli i pomaže vam Bog. Nastavljamo sa vašim pitanjima. Vojvodo, pomaže Bog i dobro mi došao. Bog ti pomogao, Serdare, bolje te našao. Lepo izgledaš. Lepo, kad se s tobom družim, prolepšao sam. Sve si mlađi i mlađi. S kim si takav si? To volim. Krećemo, da ne kasnimo. U kakvim smo vezama sa Rusima i ostalim Slovenima ako smo semitskog porekla? U 8. veku pre nove ere, kad su Iliri došli na Balkan, oni ne samo da su doneli pismenost, nego su se naselili ovde i namnožili. Mi nemamo nikakve istorijske podatke o ljudima koji su ovde živeli u Evropi pre 8. veka pre nove ere. Znači, nemamo tu ko je živo u Evropi, da li neko živao. Verovatno su živeli neki ljudi, neki indijanci, neki, ne znam kako da ih nazovem, ali bili su očigledno nepismeni, nikakve tragove za sobom nisu ostavili. Moguće da je ova vinčarska kultura, da su ostaci tih nekih idolopoklonika koji su tu živjeli, moguće, to je veliko pitanje. U svom slučaju, svi ti Sloveni su nastali od tih Ilira koji su se ovde naselili, koji su se raširili po celoj Evropi. Čak i najveći neprijatelji Slovena, odnosno Ilira, jedan od njih je bio Adolf Hitler, on u svojoj knjizi Moja borba priznaje da je najmanje 70% Germana slovenskog porekla. Znači, on to priznaje. 95% današnjih Grka su slovenskog porekla. To možemo da vidimo istorijski kroz podatke i tako dalje. Tako da ti Sloveni, odnosno Iliri, to je isti narod, Slovenima ih je nazvao Aleksandar Makedonski, najveći ratnik u istoriji, on je svoje ratnike zvao Slavnima, pa je od toga Slavni nastalo Slaveni. Dakle, cela Evropa je bila naseljena Ilirima koji su se tu naselili i umnožili, zauzeli celu Evropu, očigledno. Kasnije su ovde došli i potomci Jafeta iz Indije, koji su doneli ovaj jezik koji je postao dominantan, zato se i zove indoevropski jezik. Bilo je tu i pripadnika drugih naroda, potomci Hama, ali oni su u vrlo malom procentu. I onda, kroz vekove, kako su moralno posrtali, Grci, odnosno Rimljani, su pravili ovde navijačke grupe od tog slovenskog, odnosno ilirskog naroda. Mnogi su konvertovali u druge religije, u grčku, rimsku, i to je ta tužna sudbina i tužna istorija Evrope, propale Evrope, ali na Balkanu je uvek bila svetlost i prosvetiteljstvo i Evropu su sačuvali upravo ljudi sa ovih prostora, pre svega iz Bosne, tu je bio centar prosvetiteljstva od Kulina Bana pa sve do Hercega Šćepana ili Stjepana ili Stefana, kako ga ko zove, tako i Skenderbega. Njegovo ime je Đureć Kastriot Skenderbeg, neki ga zovu Đerđ Kastriot, u Dalmaciji ga zovu Jure, tako isto i Hercega Šćepana, neki ga zovu Stjepan, neki Stefan, pitanje je ista ličnost. Eto, to je odgovor na tvoje pitanje, prijatelju.